Whaatalo fatu talafola Radio Samoa i le nei tai au, malo le soifua manuia, usi mai le whaafunga talo le nei tai au. Ua iai le popolenga e le o whaataua e tangata kiwi pui pui ngol COVID, e ala i le whaonga o le COVID Tracer App. Sau no le Minstyle COVID Chris Hipkins e le o lava, ma e le o whaia lava ngā i o inga e ala i le scan ma ki le Bluetooth o le Tracer App. Tu sama le tasi vai tolu lena pa uai le whai numero i lato, na whaonga ina le app a o iai i fia fianga ma malo longa le kerisimasi. Tu sa lea na o le 5 miliona scans na whaamawina i le lua vai aso tāluai. O se popolenga pe ona sauno le minista, pe a fua i le whaatetele o le COVID wa iai atunu umamau, a o lea e whaatala le tangata New Zealand, so e whaamanatu mai le minista, ia avea New Zealand o se atunu e whaiana fōfuanga, ma toe savali ai. O le whaonga o le QR code system, whaapele ki o le Bluetooth e tu samsaunoanga Hipkins, e fe soa soa ni tele le pui pui ngol community. O la mtanga lo eso nei, le ana whaamaunia mai ai o lea wait tono New Zealand le tu ainga siama fo o COVID mai le UK, le e whaape o atu i le fitu se fulu pasene le vave ona pepesi whaatusa i le COVID na mua i maua i le amatanga. O le awa ule na nafi na wa aiai se tamai le moli o Tara ma se la au malosi. Whaamonia leo leo e tu sa matala le Herald le telo reporti na whaoane i le ofisa. Mana tuli loa e leo leo le taavale ma mawai lata lata i Fisher Chris. To ali mai lato na ave i le ofisa na nafi whaatasi ai ma le la au malosi. Ese mai i lea, o le awa na nafi na whaato aia ne ai le Mount Wellington Medical Center se ta mama o na manuanga mafua mai se la au malosi. Na vave o na au ina atu le maota ngase au kilani, ma iso enga na whai e le whale o le u whaamanu o lia na ma wai se au penga malosi, o lo wha ngā solo so enga leo i le atoanga o le nei mata upu. Ua fautuaina tangata au kilani, e siaki mua le saunga le mua le suasami mata whanga ai le ia nga i mota e lenga. Whaamonia mai le website a le Auckland Council Safe Swim o mata whanga i Howick ma Bucklands Beach, St. Heliers, Titirangi ma Blockhouse Bay, e le o saunga le mu ma e mawalunga le ono mawai i ngase. E iei fo i vaenga o le Hibiscus Coast e le o le lei ato o toa. Whaeloa i le minister ia Andrew Little i tā lale One News, o lo iai pol kalame le malo o lo ilo ai le lei ato o tō le vai, ai mai sewa a fianga le si o manga ma vai mai ota. O le saunga le mua le suasami wa mafua lea ina ua filongia ma vai mai ota ma o le mamafa i timunga ina yaso i le mamau atu talitonu i lato o lo ina ua tili filongia ai. E ono iei le so o tangata manunu ai Canterbury ma whai ngā kengi. O le aso nafi whailo mai iei wa whaupenga ina uma leo i mātua Canterbury o na o le masalo mia o le whiawhea i e sui o nei kengi o la au malosi. Tai o nafi na sulua ni ai le atali o le Palestino le Mongrel Mob se tasi o whaleo a inga mo se fisosoani kaya poi o no manu anga ilo na a au mafua mai se la au malosi. I tala le Herald e ti ngā ina manu anga o le ali. E le 11 na il fale mai, ai mo muli ane fo i leisi e li mo na fo i manu anga, o le manu nu o nei a li o sa wai le mai a fasi o tio se tasi o sui, a le headhunters i le aso le tausanga fau. Tu a whai lato wa ave leo mo so e suenga, ma ele i ai se isi wa molia. Reporti mai le ofisa, e le o iei se tūlanga i ono lamati ai le soifua o tangata lautele. O lo whaata o tolia tinga ina nei se tamatolu se fulu tausanga na ia whaapapala au malosi anga i leo ana nafi i mana wa tū. O leo lo tinga ina, e le i tū wai ina ua tau fia leo lana ta vale, ma e le i tū lia fo i ta vale leo. Peitai, e le i leva ai toi fo i mai, ma amata o sofa i aloa leo wha o ngai na ila au malosi. O leo lo ile mauta ngase Palmerston North, na tū wai ina ua toi feto ai lava le ta vale ngaoi, na ia wha o ngai na masetasi o ta vale leo. E leise leo na whai na yosofa i ngā lea li i mai wha mauninga mai leo, e tele molianga o lo wha talitali le taimi e malosi mai ai. Tala whaai o nei tai au? Ua whaia so enga le tino maliu se tinana maua i le aso sā. O le tino le ua maliu na maua la talata i le tamaki riva i sa sa au kilani mai reporti mai leo, e le ini whaamtalanga mau tutu ua iai i le taimi nei. Tala nala Radio Samoa mo le nei tai au, manuia le nei aso.